sikwamukela ohlelweni ezingabhoqo westudio sicela ucofa subscribe ulike uzophinda ucomment futhi siphethe uquality ulawulani umntakabiyela sikubikele iqhola kithi Bhuti Salman njani? Siyaphila futhi njani? Siyaphila Nkosami. Angibule ngiqamagula ngoba abantu abengala ngaphandle babhekene nabo bonke. Igama ngukholwa ngwabiyela, ngulawulani lika mama nobaba, nguzamani mawufuna ukuthanda ukungifensa. Kodwa nje imina lo abantu abaningi bangazi ilemba leqamamela ngokukhalipha. Uthi nindomnyama, hawu Nkosami head 10 entomini zolova, hawu. Esikhulu kunezinye hayi kanjani nakhona show left hawu umuntu ongokomleki la khulumeni mfowethu konakele kakhulu abantu bawayisekile iactivation mfowethu uthini kubantu mfowethu senzani lana namhlanje basuka la futhi siyapha namhlanje kusewumcimelo wokucimela isa umcimbi esiwenzayo noNjabulo kaLanga senza umcimbi oLundi mhla 27 so namhlanje sashaya amabhudle bafowethu obengazi mhlawumbe ongekho ku social media kodwa segoli ukuthi azi mhla 27 sinomcimbi oLundi obhalwe ukuthi uLundi lomntwana okuyi event yethu angikwazi ukuthi ngenza into engamagangangozi abantu abazothi into yethu ibukeke inkulu or ibenkulu yibo labantu sinesifiso sokwenza into enhle ngakithi sayenza ngokubambisana noNjabulo asihlanganiswanga amavasithi abawahambile abafowethu asihlanganiswanga zingoma sihlanganiswa ubujongo esiphila eGoli thisa safike esigameni sokuthi cha ndoda sakhithe aseke senze nje into ezoba isifungo sokuthi uNjabulo noQuality abamemezi kuphela kodwa bayakwazi abadeleli kuphela abantu ngobuhle ngenxa yebelief yokuthi mhla 27 umuntu obengenawo new year kubo masiqasha ama-marshal siqasha ama-security angakithi emcimbini wakithi emcimbini wethu esiwenzayo miningi imizi eyozuza ngalento esiyenzayo fans ngamajongo kodwa siyaba into ekuthiwa think beyond mhlawumbe ubeyond ngexoxa kulelo gama lelo kodwa nje ngale kokucabanga phezulu kwalokho ya phesha ukucabanga kamnandi short left bani ukuthi ukhuluma ngikuthanda kuba for short left Buti ngifuna sibuka umaskandi mfowethu mawubuka kuleli izinga okilo njengamanje mfowethu ngathi kungakanani ukukhula ukukhathini sesikhathi esidlule noma ngazi manje ngingazi isikhathi esidlule kwenzakalani kodwa nje mina since ngele kumaskandi ngiyabona ama-achievement enginawo yes yabo ngoba benginazi into bengizenza ezingayiyeka ngenxa yokuthi isikhathi sazo bezidliwa umculo kodwa ngaze ngakukhalela ukuthi ngisemculo amaskandi ngiyayibona ibenefit yokuthi ngangena into engangena kuyona kungekho ukuthi ngangena ukuthi ngibuka iprofit ngangena ukuthi ngiyakufeel ukuthi ngabamumatha abantu about 500,000 estadium ngithi mina beze ngoQuality wathi uNjabulo nami ngeza nabami beyahlangana nemiliyoni sagcwala estadium seSolundi ngale ukuthi imvuliyana noma leyakhiza sobathwala thina umsiza nje kahle kablala mina idegree yami yodwa futhi na ubrand uthi nje kuphela hayi kuphela yimi nje kahle kahle abida wonke cha phezulu bhali ayikubi ngibonga nje ukuthi saba nomqondo ofanayo ukuthi siyathanda masathina sathana ngeke ngithi mina ubuhle obubonela eGoli uzobona ekhaya ngoba la eGoli umuntu ozolo ngaqe nangumfowethu fika afike yona isiphelele interview akusekho kuzo usuphelele isiphelele interview umcimbi owethu owami noNjabulo umcimbi owethu walwa la ungabheka ama-bounce ayiwo lawo yizo lezi abantu abazonandisa yibo laba oLundi bafethu la kusewumfundelo ngiyabonga ukuthi umfundelo wethu nu-athende kangaka akukho kuthena ukho kusesandleni saphaphatha amabhudle bafethu abanamandla amakhulu kunathi ukuthi
belibeke emcimbini wethu ukuthi besilekelele kodwa nje ayakaze kwaba nokuphoxa mangabe kukhona thina emcimbini abantu bahlezi besidinga everywhere sengaba inhliziyo yakho isuke inqabela ukuthi uselele kodwa nje thina ngokwethu sifisa ukuthi umuntu osekhaya omncane ofisa ukuba yithina ebuka ukuthi eziyatabalaza thina sidonsa iketango kanje izandla zibuye ngenamapoto ndoda hawu ndoda akusekho ukudlala ndoda ngokusweka nje phela cabanga ngikubi mina cabanga namhlanje benginamakhiki ndoda bengiwashipha isilonke 25,000 nambe u8 times ake kahle uzukulibaza wena times ake wena sponsor uhlangene malini 25,000 times 8 shuthi uno 300 300 no 400 ayona SPV le bazokhenga manje uzobhonywa Jabulu mfowethu uyiliqhawe lakithi esilaziyo mfowethu esilaze kakhulu limemezela kodwa limemezela ligezile liyibuza ukuthi ishonephi imali ngoba naye yami akithi mfowethu abanye ababethi uyahlanya lona usangene kanti senqebeni phakathi enqebeni umkhodo ilapha enqebeni kanti uyalazi njengoba uyibona ke namhlanje ukuthi iphakathi enqebeni mfowethu ungathi isho ukuthini lento ngani izinsizwa zakithi ubuhlo omngaka enibulethele uLundi ubuhlo omngaka enibulethele eNingizimu Afrika nihlangene nahlangana umqondo omuhle oklini mfowethu uLundi olwakithi siyalithanda sikhulele uLundi safunda uLundi kwakuba ke siyagogoda siye emazingeni aphezulu uquality umfowethu wasoLundi uNjabulo wasoLundi yikho yonke into enhle sicabangela uLundi ikhona vele lesesibone yenzeka zonke impahla ezinhle nekufuneka ziye kubantu ziqaliswa kini nihambe la emadolobheni nibukeke ngazo kusho ukuthini lokhu ngani nobabili engakusho kulokho engakubeka kulokho asisebenzi siyasebenza ukuthi nisebenza ngani kodwa mina ngukhothi wabiyele ngikwenzayo ekuseni ngiyavuka ngigeze ngixubhe udla ama-cornflakes hayi ungakubala ukuzuthiwa ngiyabukisa kodwa nje mangiqala ngiphume endlini anginazo impahla zokuhamba nezokuhlala ekhaya ngisho la ngihlala khona bangabe usuye emakhaya ngithi nayi luthi irexile wasuba kanjepho oh shit ngithi nayi no sengajwayeza but nje kusegazini ngatshela ngathi ngoba uNkulunkulu ethe mayiqala ukukhanya empilweni yami wakhanyisa ilambu upheke wento ewuquality le ngiyona angaze ngabona kungifanele ukuthi ngathiwa ngiyefemini angisho ukuthi wrong ukusebenza kuhle abantu abasebenze kodwa inhla zabantu ayifani ngazama ukusebenza kwangehlula thile ukuze kufike isigabeni sokuthi mangenza okuphathelene negama lami ngoba ikhona okunesiqi sadibana noNjabulo akunaminyaka emingaka sidibanile ebengwangakithi just ukuthi mhlambe sathi masixoxa asixoxanga sathi mangabe sidibana khona sibhiyoza umbhiyozo wethu wakhanda into eyisamething ukuthi ngingaphila nalomfana wathi nami ngaphila nalomfana kanobhuti sabambisana so umfana wathi mayefika ngabeka phansi umoya wasebona ukuthi senokubhuti kanti usathembe ukuthi kuzophumiwe IF kuphume efemini yabo yebo so le mina ngu-Transnet wabiyela ngithi mina I'm happy ngomhla 27 I'm showcase njengoba lokusho ukuthi ngomhla ka-8 November lwanamhlanje kuzokwenzeka lokho sikuqaleni nakuyenzeka namhlanje ziyakhala la ubesabanye kwa shona kuya mfowethu niyakibo akukho kunye mfowethu akukho kunye mfowethu ihlatshiwe yahlinzwa yosiko hey lona lozoro hey bafowethu nenzani kanti banifike esitudio sonivele nifike lenze kanjani mfowethu simaketha nje umcimbi wethu 27 December onakele uLundi lomntwana akekho yobe ngekho
uyazwa nesinedolo uyazwa manje uyazwa ukuthi ngithini kuwe yes akekho yes uyazwa Yes. akekho yobengekho mfowethu kobe konakele oluntu ayikabiza misebonga kakhulu konakele siyathobeka siyathokoza kakhulu kodwa asilivale ngenothi elithi uGodidi nomnethiwe laphana kubisomnandi bafowethu uGodidi inkomo ziwu5 kunumber 1 number 2 imbuzi ziwu5 ngiyanicela bafowethu umfana wami mfowethu ikhona akalishaye igoli ashayi igoli uGodidi Godide mfana bonke ngibasusile umdlali udefenda ngijikile ngajika istrike ngasijika konke bangamjika John yeah cha ngiyamthandazisa ngiyamfisela eyolobolo nkosi yami ngoba Ngiyolobole. kuthiwa kayisalobole zamanje insizwa sezadlala ingezo lobola Godide nginkomo yomqobelo fusak yolobona ngana ngoba unakomo yolobona ngana fusak majani fusak wenzani bye